muvuge ngo niyubahwe impano y'Imana ikomeze ihishwe n'izina rya Yesu. Mushobora kwicarira. Iyo wizeye Imana ubona uri mu bintu udashobora kwigezaho jya ushima. Now, when Jesus needed that miracle, but he realized a code, and then he thanked the Lord when you are in the middle of the things you cannot get yourself out of. Thank God. Urugi runini uzabona nubwo rwaba rureshya gute uzamenye ko rufungurwa n'agafunguzo gato. Birumvikana ikirere turimo ni ikirere kidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Natwe kuba duhagaze hano nukuri twumvaga tutari bunabishobore, ariko munsi y'amavuta y'ababyeyi bacu bombi turabona dushobojwe kuko twari mu kirere kidasanzwe. Umubyeyi wacu Pastor Julienne Kabanda nukuri turanezerewe kubw'amavuta adasanzwe, kubw'ibihe byiza, kubw'inyigisho idasanzwe. Ndumva neza ntashidikanya ko nta muntu uzongera kubaho adashima Imana. Turashimira n'umushumba wacu wateguye agahishurirwa akudutegura kino giterane cyo gushima Imana. Mushumba, munsi y'amavuta yanyu nukuri turanezerewe kuko iyi minsi ishize turize, ndetse n'abantu bose uburyo bavuga ko bize. Nukuri ntabwo twari tuzi gushima Imana uko bikwiye. Imana ishimwe cyane. Rero nka komite mpuzabikorwa ndetse barimo n'abagiye bategura kino giterane, kubwo kubaha amavuta twatojwe n'umubyeyi wacu. Twabonye ko umubyeyi wacu Pastor Julienne Kabanda, murabyibuka ko twamusabye, umubyeyi yaratubwiye ati ngaho nimumwisabire. Turamusaba, turamwinginga kugira ngo uyu munsi azabane natwe. Murabibona ko yaje. Reka dukomere Imana amashyi yamushoboje. Murabizi ko afite umwana muto, ariko kuduha iyi minota nukuri duciye bugufi munsi y'amavuta yanyu. Turabubashye kubwo ubuntu bw'Imana bubariho. Rero twavuze ngo ntabwo twagenda tudashimye kubw'ibihe bidasanzwe yatwinjijemo, kubw'amavuta adasanzwe, kubw'ibirere bidasanzwe yatwinjijemo. Twamugeneye impano munsi y'amavuta y'umushumba wacu. Ibi byose niwe tubikesha kuko niwe Mose wacu. Ibyo mubona dukora nuko twigira munsi y'ibirenge bye. Agira urukundo, akunda abantu, akunda abakozi b'Imana. Natwe rero tumwigiraho. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero muri rusange kubwo iki gikorwa tugiye gukora mu maso yanyu kugira ngo dushimire umubyeyi wacu Pastor Julienne Kabanda. Turagira ngo rero tumusabe mu byubahiro bye atambuke tumugezeho iyi mpano, ndetse turaza no kuyifungura kuko agapfundikiye gatera amatsiko. Ariko nituyifungura muraza kureba icyo twashatse kuvuga, icyo umunyabugeni wayikoze yashatse kuvuga. Amaso araje arabihera. Reka nsabe abashumba bacu, umushumba ndetse na mama pasteur bigire hino, ndetse na komite admin na madam n'abandi babasha kwigira hino, bafate iyi mpano tuyimushyikirize munsi y'amavuta no kubaha amavuta y'ababyeyi bacu bombi. Reka rero nsabe bagenzi banjye bihuse cyane bayidupfundurire kugira ngo tubamare amatsiko. Ntabwo biba byoroshye, ariko turabizi neza ko mu kanya ndabibona mwese murebe hano, mwese
ntihagire ikintu kibacika. Haleluya. Ntihagire ikintu kibacika. Nabo ngo ntibyaboroheye. Ntabwo intsinzi yose iva mu ntambara. Nibi ngibi rero mu kanya turaba tubona intsinzi yabo. Imana ibaha umugisha. Aha, ndabona bigeze ku musozo. Yego. Nihagire abayiduterurira bayishyire hejuru, bigire hino, bahunge agatuti kugira ngo message igaragare neza. Abasore barebare ndasaba Yivani na Shyaka bayitushyirira hejuru rwose. Yes, aho. Haleluya. Rero navuga ngo iki gihangano ni umubyeyi. Haleluya. Ni umubyeyi, murareba ukuntu afashe uriya mwana. Ririya ni itorero ashumbye, ni intama. Haleluya. Reba impuhwe afite, ngira ngo murabizi ko ariko ateye. Amen. Murabibona ko ariko ateye, ukuntu afata intama zose mu biganza bye. Ntabwo yashyiramo ibihumbi n'amamiliyoni amukunda, ariko bahagarariwe n'uriya mwana mureba mu kiganza cye. Haleluya. Ikindi kandi ni umubyeyi mu buryo bw'umuryango. Imana yamugiriye neza, imuha umugisha w'urubyaro. Itorero rero ryacu munsi y'amavuta y'umushumba wacu, twavuze ngo nazajya areba iki gihangano ajye yibuka ko tumukunda, kandi ko tuzirikana uburyo akunda intama, uburyo azisengera, uburyo azikuyakuya, uburyo azarara asenga kugira ngo zigire ubuzima buzira umuze mu mwuka. N'umuryango we nawe uburyo akunda abana be murabizi. Iki gihangano rero gikubiyemo umuryango ndetse n'iby'umwuka. Imana imuha umugisha. Haleluya. When God gives gifts, the Bible says that He has given this one So this you were gift, here? and yeah, Oh yes, welcome. and others were given other gifts. So one day he was called by the Spirit. Tell your neighbor he was called. Then he said the things I have never even told Grace Room. And when he said it, he said on the pulpit of Grace Room, the things I have written in my notebook, I have never told anybody. And to me, I was like, oh, why can't you keep silent and keep that to you? But he said it, I said, please bring money. Let's build for the kingdom of the Lord. Yes. Amen. Idasanzwe kukugira. It's a great blessing to have you. Data turakwemera. We accept you and trust Yes. Yes. Igicaniro cyo gusenga, ubuzima busenga mbubonyemo ibintu bikomeye cyane, ntashobora no gusobanura muri minota. Umwanzi yakwibye, ntabwo yahera ku mafaranga ufite kuri konti. Nta nubwo yahera kuri diplome yawe. Azahahera akwaka umwanya wo gushaka Imana, akagusigira ibisa nkaho bikomeye. Urwo rugi ubwarwo rwinjiza ibintu udashobora gusobanura. Umuhanga arinda ubuzima n'Imana, ibindi bigakurikiraho. Hallelujah. I've seen a lot of great things in the times of prayers, because if the enemy would have to steal you, he wouldn't steal money, he wouldn't steal anything else. If he take your great times of prayers, he would have taken a greater thing out of your life. Yes. Nanivuze Luka kangahe? I said Luke chapter 17. Cumi na karindwi. Merci. Reka duhere ku murongo wa 11. Luka 17:11. Hallelujah. Luke chapter 17 verse 11. Imana nshyize ijambo ku mutima, ndizera ko hari umuntu uri buhembure kuko nanjye nafashijwe.
God have put a word on my heart. I'm sure some people are going to be revived because I was also touched. All right. Ni 11 haravuga gute? Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure. Uwo ni Yesu wasanganiwe nabo babembe 10. Yego barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyere ku mutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga. Umwe muri bo ha? Yego. Yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima kandi uwo yari umusamariya. Imagine. Yesu aramubaza ati nimwakize muri 10. Ba bandi 9 barihe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere kwizera kwawe kuragukijije. Oh yes. Hallelujah. Imana ashyize ijambo ku mutima rivuga ngo gushima Imana cyangwa thanksgiving, gushima Imana guhishura urundi ruhande rwo kwizera. Now the Lord have given me a word that says thanksgiving that reveals another side of faith. Yes, gushima Imana guhindukiza uruhande rwo kwizera kugahinduka real. And then the thanksgiving way that turns around another side of faith and it becomes real. Hari ababembe bamaze igihe mu kababaro, bamaze igihe bataka. Niba warabonye umubembe simbizi, nigeze kubona umubembe rimwe ahantu muri Uganda. Uri amari ababembe, no ntago ari muri Uganda, nababonye hehe? Narababonye, urumva? Yes. Amano, izuru ritariho, bari babona umuntu ufite utwenge, izuru ridahari, ibice by'umubiri babyaragize gute bigenda bitakara, amano nk'abira kavaho, ayibirenge birakavaho, agasigara ahagaze ku kintu cy'ikintu gutyo, ikivuye ukabona ugutwi kuratakaye, aba yerurutse cyane ku byo udashobora kumva, cyane rwose ameze ukuntu mu musatsi uwo nabonye yarameze nabi. Here we are talking about leprosy men. I have once saw leprosy people. They have a really difficult life because parts of their joints melt away. Like one day the ear would fall off and then the next day the toes would fall off and they are standing on something that looks weird somehow. They are really living a very difficult life. Now, ni kimwe mu bintu birababaza, bitera ikimwaro, bitera ipfunwe, bitera no muri Bibiliya mujya mubibona uburyo byateraga ipfunwe, wabaga afite ibibemba arahezwa, you know. Now aha rero hari abantu bakoze association y'ababembe. Now it's a bisunganye. It's a thing that is so painful, hurtful, and so shameful. Now, here there is an association of people who have come together. They all have leprosy. Yesu arimo araca muri iyi nzira. Jesus is passing by this way. Ngo akigera muri iki kirorero agisangamo ababembe 10 bicaye hamwe, urumva baba barahawe akato. Ntabwo bajyaga mu bantu, ntabwo begeraga abantu, abantu barabanenaga. So iyo wa hano n'uwa hariya babonanye bahita bakora iki? Bungana ubumwe. So hari association y'ababembe bari bunganye ubumwe, bari ahantu ngo bahagarara kure. Impamvu ya kure nuko batari bwegere, begera kure, batakira kure cyane, bazamura amajwi mu ruvunge bati mutware Yesu gira gute tubabarire. Now, Jesus passed by this area. There were a lot of men that were far away in that area that had leprosy. So when they saw Jesus, they looked at him from far away. The reason why they are far from him is because they cannot approach him. They cannot be close to him. So when they saw him, they cried loud that Jesus, Son of David, please save us. Ufite bire icyongereza? Yes, sir. Wasoma kuri 14, kuri 14. Mudushiyeho 14. Give us Luke chapter 17 verse 14 in English, please.
And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Komeza. 15. And one of them, when he saw that... Iyi ngiyi ntagiye ibikuyeyo ni NIV King James. Okay. Hari ubundi busobanuro bubwerekana ko ngo barimo baragenda bataragera aho bagiye nibwo bahise babona impinduka. Ariko banza nabo babivuze. Babona baragize gute baba cleansed barakira babona baratabawe. Ako kanya babivuze? Yes. When he saw them, and one of them, when he saw that he was healed, yes, turned back and with a loud voice glorified God. Nakonashaga n'umurongo kangahe? Wa 15. Haravuze mu Kinyarwanda ngo umwe muri bo bari bangahe? Bari 10 ariko umwe muri bo. It said ariko kamere mu biragoye. It is really hard. Umwe muri bo. One of them. Ni ushoboye kwibuka ko amano yari yaramushizeho? Ni ushoboye kwibuka ko yagenda gata ibice by'umubiri? Ni ushoboye kwibuka ko atari yereka madamu, atari yereka bamutaye, hari uwagomba kwiyereka? Umwe muri bo niwe wibutsa kababaro yari arimo n'uburyo Imana igahinduye. Abandi bapfuye kubona pyu baheruka ubwo batiyacana na ule pe babaciyeho. Kamere mu naivi kagera urabona niyo batubwira ngo barindwi muri bo 8 muri bo nibo basubi inyuma bajya kugira gute gushima. Really? Umwe? So imagine only one of them is the only one that remembered that they were walking. Some body parts were melting away. He was losing some other. But the remaining night, when they were cleansed and healed, they was like, oh, leave that one. We are going away. Imagine, the Bible doesn't even say that. At least 7 of them, 8 of them, but one of them, before he went to show himself to his wife, to anybody else, he came back to Jesus to thank him. One of them. Umwe muri bo 9 umamubwire bari hamwe byabereye hamwe ntabwo byafashe umwe undi byabereye hamwe mu gikundi kimwe bose babibonera rimwe. Habaye iki muri iyi mitima 10 ituma umutima umwe ari wo wibuka ko atarakwiriye? Now, it's something that happened at the same place. These old people received healing in the same place at the same time. So, yes. What happened that only one person, what happened in the hearts of these people, but only one person remembers? Niki kibaye muri iyi mitima 10? What is happening in the hearts of these 10 people? Let me tell you the Kamere muntu iragoye. Human nature is so difficult. Kamere muntu iragize gute? The human nature is difficult. Sinzi ikintu kiba mu muntu iyo ahuye n'ikintu cyiza guhita yibagirwa kimugejejeho. I don't know what happens in people when they encounter or achieve something good. They forget the person who helped them to achieve it. Sinzi ikintu kiba mu muntu iyo hari ikizu ugezeho guhita ukura amaso kukigizemo uruhare. Now, I don't know what goes through people, like when somebody helps you to achieve something, you forget the person that took part, that helped you to achieve it. Nushobora kumva abashumba batakabaye basufra kubera amasengesho basengeye runaka agafatayo iminsi 4 apfukamanye na runaka agafatayo ibyumweru 3 ajya gusura runaka umuntu yamaze kuyamara kubita ibirere habe na telefone. Imagine, you cannot remember your pastor who knelt with you, prayed with you for 4 days, wow. And after some time when you have achieved those things you wanted, you say, okay, leave that old man. They still don't have time. They have places. They are sitting in places now. Nigeria places. Bamaze kugera ahantu
mushumba atwara imodoka banza gusunika ikagira gutya bahurira no muri feruje akamurebera hasi ati batamenya ko ari n'umushumba wanjye ariko hari iminsi yakubise amavata iminsi atatarya atanywa they call him kugira ngo umwana wawe atabarwe ariko umuntu ahindukira nkaho niba naziranye habe kamere muntu. They call it places. Now the shepherd has that car that you just have to take a lot of work for it to push so that it does. But when you even meet at a certain point and you are like, oh, let nobody know that that person is my pastor, okay? You just run away. The nature of human people, I don't know what is wrong with it. Kamere y'abantu sinzi. I don't know. Nari mfite couple muri counseling hashize imyaka nyinshi ariko nayibaje ko kamere mu ntimerite. Umugore bari bamaze imyaka itari munsi ya 18 bubatse. Bafite abana baba teenagers 14 bafite n'uwa 16 n'uwa 16 ans. Hanyuma urumva barimo barakura barimo baragenda. Muri iyo myaka yose nta nari mu mugore yakoraga. Atwara imodoka yaguriwe aryama atwara abana murabyumva n'inshingano z'umutware right. Ku mwaka wa 10 na kangahe mana yanjye ndabyibuka neza umugabo akazi karahagarara arakubitwa business irahagarara biba madame abona contract ikomeye. Hallo nubwo narekeraho mwabyumvise nabyiboneye n'aya maso yanjye abiri ntabwo ari nkuru bambwiye. Narebye umugore ndarira ndavuga ni impossible, you cannot do this, ntibishoboka. Umugabo akabanza kumubwira ngo nta gihumbi. Akamubwira ati sheri nta narimwe twabanye muri iyi myaka urimo urakangwa n'ibihumbi 2 by'amadolari baguhemba. Imana izanyibuka sheri ndagusaba 500 ukayavugira iminsi 2 ukambwira ngo ni wowe uhaha ukambwira ngo ni wowe ibintu byose ngo sifatiye nahasanze ibifaransa byansaba gufata dictionnaire muri salagacha non tu vois mon chéri non pasteur mana yanjye narebye umugore ndavuga ni uri umugore wo kare. So it hasn't been even so long. I had a couple in counseling. So the husband was taking care of the household. The woman was driving a car. So they have like, the elder child is like 16 years old. All of those years, the woman were not working. So you can imagine where she was getting all of that money to drive a car, to do all of those things. Then after some time, the man went broke. He wasn't working anymore. And then when that happened, the woman got a nice contract and good money. And then after some time, the woman was denying. Even a husband had to come to her wife and say, could you please lend me 1K? And the woman was speaking in a lot of French. Please, I am so tired. In French language, as I looked at the woman, I was like, this is impossible. You cannot do this to your husband. Now, ntutegereze umwanya munini tujyane noneho. Yes. Now, umva ikintu cyaje kuba. Nabwiye madamu ikibazo kimeze gute kuko niwe wampamagaye madamu ambwira ngo ngwino umfashize umugabo sinzi cyamubayeho agiye kunsiga. So you can imagine, it's the wife that called me herself, telling me, but please come and help my husband. He's about to leave me. Yaramubwiye ngo ngiye gufata ibihe byo gusenga no gushaka Imana. He said, I'm going to take time kugira ngo to pray. ndeke gukomeza gufata kuri konti yawe. So that I should stop troubling something on your account. I'm Ati troubling no, you. in Jesus' name. And then she was like, oh yeah, izina rya Yesu. Jesus. So Yes, genza izina rya kumva izina rya Yesu bigenze gute. Ariko umugabo nturabona umugabo wababaye. You have never seen a man that is sad. Aramubwira ngo ndakubwira ngo ndatwara imodoka yawe ntwaye abana bacu ku ishuri ukambwira ngo ndakumarira essence kuko iraparitse tumaranye imyaka 10 nta na rimwe wakoze bene da mbwira ukwegere ngo umutima w'umuntu uragoye. Now, the husband was about to use the wife's car to take the children at school, and the wife would complain and say, please, you are finishing my fuel. Tell your neighbor that a human's heart is so difficult. Umutima w'umuntu uragoye. Navuganye n'umugore ngiye kumva numva marira ramanutse ndavuga ndahaguruka. Ndamubwira ni impossible. Ntabwo ubibona ko ufite umutima wamaze kuba mubi. N'icyo umugabo yakoze ati ntacyo ariko aba yicaye hano ati umugabo ati what? Ubu nibwo nize kwicara hano. Now I spoke ngo no njye mbyuka mu gitondo ngende nawe ugende. Ati njehe.
jya gushakisha hehe, give me time, reka kunsaza. Ati no, ibaza kubwira umukozi ngo nageza saa 5 uhita ufunga umuryango. Yes, nagira gutya ufunge uti madamu yavuze ngo so kugenda ukore, ujye gushakisha icyo ukora. So yaragiye koko, abagabo n'imfura buriya. Yaragiye pastor, yaragiye arambwira ati pastor narinje kugira ngo ngende uri umuhamya, ntabwo ntaye urugo n'abana banjye. Yes, mbaye ngiye kwa mama kuko aracyanshaka. So aracyamfitiye impuhwe, niwe muntu mbona ufitiye impuhwe. Nzajya nza ntwara abana ku ishuri, mfashe ibyo mfasha byose kugira ngo sinkomeze gukora ku mafaranga y'abandi. So when I spoke to the wife, it was over my head because the wife couldn't even allow the husband to stay in the house. He would be like, if I get out here to work, you should also get out. The husband was like, where do you want me to go? It reached to an extent where the wife told even the housemaid that if it reaches at 11 a.m. when he's here, make sure you close the door. Okay, so the husband told me that I'm going to go to my mother's house because she still needs me. At least she still likes me. She still loves me. Yaramubwiye iyi nzu turimo yubatswe nande? Warakoraga iyi modoka utwaye yaguzwe nande? Abana bacu wabishyuriye kuva ryari? Dora hano bageze abana ba teenagers bari muri secondaire wishyuye ryari? No, burya si buno. Oh yeah, haguruka, ubuzima bwarahenze, ntabwo najya mbaho na savinga. Ariko ati so ubu rero wibutse kugira gute? Gusavinga, ongera nkubitira ukwegera utari ku mutima w'umuntu. Now the husband asked, who bought the house? Who bought the car? Who paid the school fees for these children? They are teenagers. They are in high school. Who bought all of that? And the wife was like, no, please. Then it's not today, okay? Things have changed. Tell your neighbor, a person, a human being. Kwinjiza umugabo ntahujya aravuga ngo pastor ndeba mu maso, I swear to God ngomba kugenda. We beg the husband to to stay. Mama ntabwo abakure. Nzajya nza ndeba abana banye bakoreshe homework. Nk'umugabo utagira mukoro hanyuma nindangiza subire kwa mama kuko aracyahamagara umeze neza. We beg the husband to stay. Abashumba babo baraza turicara, umugabo aravuga ngo ntibishoboka pastors, nabahamagaye just to pray kudusengera umugisha. Njyana umugisha, ntajyana ikibazo. Beneda yaragiye, hanyuma umudamu atangira amasengesho agaruza. Yes, we beg so much. Intambara y'umwuka kandi mwarayishoyemo. Ndakugarura abazimu bahehe, abazimu babonye siko satani yari giye tumubeshera akavuga ati urambese akakwihakana ati wibeshera, iyo ni roho yako mbaya. We beg the man. We beg the man to stay. We beg the man, but please, his pastors came, and the man was like, look me in the face. I am going. My mother is close. I'll be coming to help my children to do the homework, but I'm leaving this house. Now, when the man left, now the woman started the prayers to bring back I said, I rebuke the demons. Demon from where? It's your bad heart. It's your evil heart. Now, you're laughing. Were there any demons? There were no evil. What happened is an ungrateful heart. Now, if there were somebody else who have a grateful heart, you would wake up cleaning his feet. You clean his feet and tell him, sweet, and okay. You will tell him, don't you remember that you've been feeding him for 10 years? As the man of the house, you will get your salary and tell, please go and manage this money. No. Yes, the woman would tell the husband that, please manage this money. But she opened up an account, and they would pay her. And she had her only name on that account, Prophet. Madame They have to come in the morning. Do we have sugar? Haven't you worked? No fire. No fire.
ikindi gihe reka mabwire gato nyuma nkomeza ikindi gihe nahuye muri parking hari mu mujyi n'umusore twavuganye ubutumwa kera nzi kera najya kubwiriza iwabo ari umuyobozi akanyakira urubyiruko bikomeye cyane hanyuma turahura ndamubaza ni amakuru ya mushumba aho aparitse igikoko igikeri neza cyo ni ikimodoka namureba ndoga ni ubuzima bwara naherukaga ari menemene tekeri afite umushumba wahoraga yinginga Imana kugira ngo uyu musore aveyo I know afite umushumba w'umutima ndamuza nje amakuru ya mushumba numvise ko yarwaye umudamu we yarwaye ati shanda amakuru yamumerutse abona ndikana ni ntaki subiramo ntaki nta makuru umerutse ni kubera iki arangiye ngo so another time I met mbivuga neza Beneda yambwiye mu cyongereza kandi n'umunyarwanda wavukiye aha n'ibitaro ni hano hirya ntarasohoka mu Rwanda na rimwe kiye kumva profe numva nangiye kumbwira ikinyarwanda nkamubwira mu kinyarwanda ati you see ndavuga ni ibitangaza birabaye ndavuga ni mushumba ameze ati you know I changed ariko wakivuze neza kwiwacu tuvuga changed mbona wapi mitamenya ni umutima wagiyemo ingese nanumvise ko bagiye India barakena I heard ni ngoki nagiye kumva numva ndababaye numva ifuye numva ngiye kurwanya muri parking pastor ndabwe ntabwo uza mukuru mushumba jewe mperuka kubwiriza iwanyu kera nyiri umusore narashaka umbwira ngo ari mu masengesho yo kwiza kubera wowe ati yes atari ko ngo nahinduye church ni kubera iki ati pastor nawe reba Imana yaranzamuye $1 nagomba kujya muri church ijyanye nuko nagiye kumva numva namu ariko yarumiwe kuko ni inshuti yanjye nawe injira aha twinjira mu modoka ndamubwira ndi iyanjye ngiriya ndayisize atsa tugende atsa ati pastor mfite akazi ngo atsa naramu arasemura mukanya numva turagenda turenga kabuga nkwereke ko ahantu umusaza yari yaragiye ari kure turagenda ari nkamubwira nifata telefone abari uhamagara mbabahe akabaza kata nta nugaza aho baba tugezeyo iyi ni inkuru niboneye n'amaso yanjye sinari mparisi turinjira madame ajyanye muri ya ntebe ya batatu muri salon utwana pastor turimo turanywa ubunyobwa buno bunyobwa bufashe barashyiramo ikiko bakagira gutya habe n'ikintu bamubararisha mushumba asohoka mu cyumba wese asigaranye ibiro nka 5 areba atya ndangije ndamureba numvaga ngiye nko kumusimbukira ndamubwira bamubonye bati ayiwe utwibutse ute mwana wacu hatumeze ute agiye gushima Imana yaremye ijuru n'isi utugaruriye umwana ntibarumva n'ikintu ntibazi n'ahantu mufatiye nkanga now profe uzi cyabaye yararebye ntacyo turavuga araturikararira tukiraho sinjyana igihe ururimi ndamubwira ntuhembwa ngahe bivuge mushumba yumva arayivuga icya 10 kiri urabona ariko yarababaye rero Imana yamukoze harebye abana barya ubunyobwa ahita arambwira ati pastor ndaraye imbere y'Imana naho nsengera ntacyo natangaga ngiye ku kibara cyose nyigaruje ndamubwira ni ntaho mva nsigaha genda uzane icya 10 kuri konte mwanyumvise nafatiyeho aposo ndahicara aragenda azana $2
ndahaguma ndamubwira ntaya masengesho ndayaza kwingingira wowe usengera arahambwira ngo ho bavuga igifaransa gusa ni wowe ntavukiye hano ni wavukiye aha ntabwo kinyarwanda cyumva ngo kisigaye kingora ni ye ngirira ukwagera ngo gisigaye kikugora nawe ma mubaze ngo ikinyarwanda gisigaye kikugora. Are you there? Akubwiye ngo kiramugora mubwire ngo jya wihangana ukivuge uzakimenyera. So the other time I was with this guy, when we were single, we were serving the Lord together. So we met in a certain parking. He had a really nice car because God had lifted him up. God had blessed him. So I remembered that his pastor used to pray for him so much so that God could revive and bless his life and prosper his life. Then I asked him, oh, what the news of your pastor? Do you know where your pastor lives? He was like, no, it's been so long. I don't know where he is and all that. So I told him that, do you know that his wife is sick? No, I don't know. So I told him that I heard that even your pastor shifted to India and then the life was so difficult, and then the guy was trying to talk in some kind of way, like I heard, like he was trying to speak that kind of English that you understand. I was like, please, you are Rwandan, we grew up here, you studied here, please speak the language we all understand. So what happened was that when I say I'm parking my car here, then I'm going with your car. We went to the pastor's place. When we reached there, everybody was sick. The wife was laying down on a chair, and the pastor came out of the room like 5 kgs. They were so sick. The kids were eating some soup, like some small soup. They were feeding the kids with just a spoon. So have you seen what happens here? The guy immediately was caught up by tears. He started crying. So when the pastor started to thank the Lord that, God, thank you for bringing back our son, and they don't even realize where I had got that guy from. So I told him that, how much do you get as a salary per month? And then the guy was like, this is the amount of money I get. So where is the tithe? The guy was like, I shall bring it. I told him, I'm not leaving this place. Please go back to the bank, collect all the tithe and bring it here. I won't live here until you bring it. So the guy went and collected all the dollars and brought it back. Pastor, at least million is hejuru y'eshatu. At least Nizo above 300 uvunjishije yasigazaho. That's what he left there. Bayabonye ndashaka wumva abantu banywa ubunyobwa bayabonye. When they saw that money, umushumba yarapfukamye. the pastor knelt. Umugisha yasabye nubu uzamukurikirana n'urubyaro rwe rwose. The blessing he asked for, it shall follow him with all of his offspring. Ariko Imana ishimwe, pastor yararize araboroga arangije aravuga ngo mpinduye ibitekerezo kuko aho yasengeraga nta n'uwari uzi ko ari mu rusengero. It's a big church, huge. Niba namenya ko waje cyangwa utaje, kandi aha yari imbere, yari muri komite, niyo wari ufataga ibintu byose. Yarazinze aragaruka. Ubu tuvugana barubatse, ubu tuvugana kuko Imana yamuhaye umugisha kugira ngo abe umugisha. Habayemo shitaniya, sinjya menya ukuntu abana b'Imana sinzi uko cyatubayeho. Kwibagirwa itafari umuntu yashyize mu buzima bwawe, kwibagirwa icyo Imana ikoze. Narimo ndavuga ku mutima wibagirwa vuba. And today ntushobora kumva ibintu Imana imwe akoresha uriya musore. Baramwimitse yamaze kuba umushumba, umuhamagaro wavuyeyo, yakomeje gukora, ariko ntimushobora ko yaravuze ati pastor wambereye ikiraro. Nanjye nza kuzana envelope urumva. Yarayizanye ndavuga ni ntabwo njye nyakira, ndayakira n'amaboko abiri. Ariko iyo nshaka kuvuga uyu munsi ameze neza. Kubera iki? Umutima sinzi cyari cyawubayeho. Uyu munyabibembe rero, haleluya, umwe mu 9 bandi barigendera bati ibyo yakoze yabikoze. Kandi wibuke ngo barimo barataka. Umva iyo kuri stage yo gutaka, utaka wumva uyu uri muratakira iki kibazo ufite. Niba umuheke, niba ugire gute, kuko urashaka gutabarwa. Tabarwa se, tabarwa abona ivumbi ry'ikirenge. Basi yo hagaruka batatu na Yesu yabaye shocked. Umva ukuntu abaza ngo ye
ni wowe ugarutse gushima. Anarebye asanga n'umunyamahanga. Aravuga ati impossible. Umunyamahanga niwe wibutse agarutse guhimbaza Imana. Icyenda nigeze kumva umugabo w'Imana ta Benihin avuga kuri iki cyanditswe imyaka myinshi ishize. Arangije aravuga ngo abasobanura bamwe usibye kubera ama interpretation amwe namwe ya Bible bavuga ko yavuze ngo mubaye cleansed bariruka ariko bitarasoza ngo gukira ko bikora kutarasoza birukankana igice. Uyu wagarutse niwe wabonye finale. Abandi batwaye ibikiri muri process. Uribuka Yesu aho muri mumye yayigira ngo urabona ikati ndabona ariko ndabona ibiti bigira gute. Arongera asubiramo. Murabibona? Yes. So iyo second touch niyo bahushije. Kubera kudashima Mana yanjye bahushukanye ibishimo bitarashya. Bapfuye kubona kubera igihe bamaze mu kababaro bamutoka mbari abona bigize gutya agira ngo birarangiye bariruka. Kumbe hari instruction abahaye yabahaye instruction ivuga ngo ni mugende mwiyereke abatambyi. Bivuze ngo ndavuze ngo mube cleansed ariko mukiyereka umutambyi ni uri bwuzuze gukira kwayo. Barangije bagarukira kuri cleansed bahomba ibya kabiri. Nkubitira kwegere ntugahomba ibya kabiri kubera kudashima. So this guy went back to his pastor. Now he's doing really great. He's doing great things. So I was speaking about a human nature heart that forgets so very fast. Coming back again to this leprosy man, only one of them came back to Jesus. At least 3 of them would have come back to Jesus. Because I heard one sermon of Benny Hinn. He was talking about how some Bible translations say that when Jesus said that go because you're cleansed, that when they ran, he gave them an instruction that you shall be completely healed when you reach to the priest. But now then, only one person got the complete healing. He got everything, all the blessings. Because of that instruction of going to the priest, those ones got half, and it was like they got uncooked food. Nukuvuga ngo urugendo rwari rurerure bagarukira hagati. It means the journey was long and then they stopped on halfway. Bataragera ku mutambyi batararangiza ibyo bagarukiyaho. Gushima niko gusoza umurimo w'Imana muri wowe. Now they cut the trip in short. Now thanksgiving is what completes the work of the Lord in you. Now icya kabiri. Number 2. Gushima Imana bibirindura kwizera gukomeye mu mutima wawe. Now thanksgiving turns around or brings out great faith in your heart. Yesu yagize gutya asanga ari hagati y'abantu barenga 6,000 bavuga harya 4 udashyizemo abagore n'abana kabagore mana urumva. Jesus found himself among a lot of people. The Bible says thousands of people without counting women and young children. Udashyizemo abagore n'abana bari 5,000 abagabo gusa. 5,000 men without counting children and Kandi ahantu wives. uzabona abagabo 5,000 ubwo hari abagore 25,000. Where you shall see 5,000 men, then there is 25,000 women. Kuko nusanga korari irimo abagabo 3 Because if a choir has 3 men, izaba ifite abakobwa n'abagore bangahe? now the ladies will be how many? Kuko hari uburyo Imana aremye igitsina gore tuyoboka vuba, nta makode tugira, nta bintu cyo kwanariza, tuzaba twanariza. Now there is a way God created women. We follow too much fast. We don't have many analysis or criticisms. We analyze Abagabo later. arabanza agashyiramo rinete. But men will just put on glasses first. Biriya ni byisha. Oh, what is that? Ese ubundi akomoka ejo? Where do they come from? Ese ubundi iyo yiteye hejuru barabasha kuvuga iki? When they jump, what do they need to say? Igihe azajya kubonera igisubizo cya gatatu imyaka 2 zabishize. The time they'll get the third answer, it will be 2 years already.
Yesu arabwe abonye abagabo 5,000 abagore ubwo bari 70. Now Jesus saw 5,000 men. How many were women there? Ahari abagore 20,000 n'abagabo 5,000 hari abana bangahe? Now where there is 25,000 women and 5,000 men, now how many children are there? Oh, prophet aravuze ati nanjye nibitseho batatu. Now a prophet is saying, I have 3. Now, agiye kubona abona inzara igiye kubahitana. Those people were so Bibiri iravuga hungry. ngo abona akeneye igitangaza cyo kugira ngo bagire gute? Barye bahage inzara itabatsinda. Now the Bible says that he saw fit that he has to feed those people so that famine won't keep them away. Bibiri iravuga ngo umva ikintu yakoze. Akeneye igitangaza gikomeye cya multiplication kugira ngo utwo dufi dukeya n'utugati bigire gute? Byimultiplie barye. Mu masengesho yose abaho Kristo mwenyewe yazamuye udufi tungahe n'utugati tw'ubusabusa. Bibiri iravuga ngo arashimira Imana. Hallelujah. Oh, Hallelujah. So ntabwo yatangiye spiritual warfare. Intambara y'umwuka uraguka sha wamigatiye aguka amafi wapi? Iyabundi murokore yabaye wa mafi we fire. Amafi tubuka tu wapi? Yesu yarazi kode ifungura ijuru. Arazamura utuntu tw'ubusabusa utugati tubiri aravuga ngo ndagushimiye mwami ma. Gushima ni kode ifungura the supernatural, surnaturel. Gushima kwaktiva kwizera, uko kwizera kugakora ibikomeye. now Jesus realized that he needed a miracle to feed all of those people. Now Jesus the owner, the only thing he did, he put up all of those 2 fishes and 5 breads. The only thing he did, he thanked the Lord. If it was our Christian, they would say, oh, you fish, multiply. No, he only thanked. So thanksgiving opens up a realm of faith, and that faith does something great. Gushima gukora. Reba hano. Ndashaka murebe uburyo umwanzi yacuritse ibintu. Yaratuvanze ukavangirwa we. Aratubwira ngo muzajye mushima ari uko hari cyakoretse wabonye. Ndashaka murebe ku buryo hari hari kudashima kwinshi mu itorero rya Kristo ku buryo ku cyumweru bahagara ngo ninde ufite ishimwe ntagira uhaguruka. Mujya mubibona namwe? Ushima nuwara yaguze imodoka, nuwara yakoze ubukwe. Abo bukwe bo tuba tuzi ngo ku cyumweru barashima. So agatuti kahindutse akabare bakoze ubukwe. Ngira ikindi ababyaye, abubatse inzu, imodoka hari ukuntu bifata. Ni ibintu bitarenze bine nibyo bisigaye mu nzu y'Imana. Umva kandi kantu ntega amatwi, akandi kantu k'akanyoma muhite muvuga ngo fire. Karavuga ngo uzashime ari uko ibyifuzo byawe byose birangiye. Ako kantu ndakavuza niko? Kubera ko ufite list, wasabye Imana ubukwe, wasabye Imana tarara, wasabye Imana. Iyo ikoze kimwe usanga hasigaye ibindi bingahe? 7. Yakora icya kabiri, Mana nzashimira rimwe. Wowe uri Imana urahindura petit frère wawe. Nzashimira rimwe nkumitira ukwegera ngo uzashima ryari? Ngo nzashima ubukwe burangiye, ngo se ndashima iki? Ngo waretse nkareka gushima igice, nkazashima n'ubundi yagize ite? Yampaye umwana. Wowe utaka ngo urashaka umugabo ikazana Jean Pierre. Kucyutash umva shima higeze ikora ibyo itarakora bizakurikira ibyabigeze ikora.
Now, this is how the devil have confused us. The devil have confused us into giving our thanksgiving after a miracle has happened. Now people come to thank the Lord just because they have received the car. The people who got married on Saturday are the ones who come to thank God on Sunday. Now you come to thank the Lord because you have done something. And another thing where you will say fire is that you have a list of the things you're asking God for. And then when God does one and 7 are remaining, and when God does the second, you say, I will thank the Lord when all of it are done. Thanksgiving shouldn't happen like that.